Internally displaced people being kachachaw wishim mahanung pairang laka state hi chingri hairata mokui pai mana kaji MPP mall na hangnu shit haira. India na gajam khangai swida ka khui thei khui haira. Extreme poverty way na 171 millions khang khui haira kaji World Bank na phongmi haira. Ringyaophi aja Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen in the pan mitali pau bing may saina anang rumsa. Lok Sabha members of Parliament Dr. Angkomja Bimol Akoy Jamli Kakching Block Congress Committee da felicitate Sami Hairam. Felicitations ang ranangi jili MP Bimol na kamatuli internally displaced people IDPS ping kajaja wishim hanung pairang lakha state hi jingri haira da mokoi bayma na gaji hanga. State we minganin pingwili kokha makasagala IDPS ping na chotlagay na ringda khalei jina yurna mamalai phalung maragaji MP jin hanga. Felicitations program Kakching Block Congress Committee we officially kwikayan. Kaskala community makhaila Indian regional gajiv freedom of movement exercise kasatakar saya gaji MP Bimol na kasatsanga. Dr. Bimol na Kakching Anthenium Library li khanuitot pingli kharjan kasa sampang. Zadra kahai zingkum Tarawea lungli India na kajam khangai swida ka khui thei khui haira. Jam shun kahai extreme poverty we enemy 171 million khang khui haira gaji World Bank na thei ka khui phongmi haira. Internally international benchmark athishurda thangkhali $2.15 kaja lupa shaka hangji shata katum shikali tiaumida aina okthuida khalei ping hi extreme poverty li kharing na da shan khuya. World Bank we spring 2025 poverty and equity brief athishurda Indian region now thangkhali $2.15 azingli okthui mi machine 2011 to 12 li 16.2% leikasaji 2022 to 23 li 2.3% na sahaira chidle. Hi Indian Sarkar na yarili regasang hagasang khirakhavai ot kasawi mga khava chithaya the Ministry of Information and Broadcasting na hanga. Welfare schemes, economic reforms kala essential service sampang khangasak ina India na poverty levels suigada phekar khuida legaji hanga. World Bank with poverty and equity briefed PPS hina ogotwilia hagasang reksang mahungda khalei ngale Shakawi leikhaya kacham khangai kala inequality take a quick phongmi haira. India we rural apam being 2011 to 12 kum extreme poverty 18.4% leikasachi 2022 to 23 kum 2.8% nga sahaira. Kala hangda khalei jingkum jiwi alungli urban centers le extreme poverty 10.7% leikasachi swidada 1.1% nga sahaira hang. Ukrul Forest Division's Forest Department kala environmental force at grassroots level and focal nangarumda shirili hiking camping ang ranange mokok mi haira. Discover Shiri's beauty with us kaji degree azingli hiking camping je shiri wi shang phungre go ho apamli pam haira. Camping jili and focal to a members being Jingai Range Officer Bikram Nongmaitem, Jasami Range Officer Siyo Kaping Gala St. Joseph College we kadam now ping zanga. Camping jiwe kamataya ningrin and focal we Project Director Patrick Shang nakahang. Acha ishi camping krahi main objective hiba Mrs. Hum Fisen Nongin gi here the captured sakhui se the camera trap saina laga camera ina kapkhui se the khrak sani laga hi kita kre jikaba aba ithum hi wildlife tourism hi promote sak sani. Once he wildlife tourism he promote sai khaba higher enemy rakta foreigner rakta hi chances sik chung lejini. Then India we elite birders ping ra arbaba notice he discover sa khangai hi chung lebam jini chen chiwang main sara ga na dei thumma ji highlight sar ga thumni ka rang sakse wildlife tourism hi promote sa sai da khrak san ithum hi da ithum khlata thai hi first tarkare ithum wildlife conservation ka sai tarkare ji thiri da iron rakta hi ithum ya pam ya ka diverse at le panau ya khle le ji ra jik thei ba tarkar pam da ithum na first sa ithum khlata panau ba hi kan khui jini athum bari khara ba ji ba
chiba secondary ni itum klata kan khui itum klata bayang ga ringpha khui ya banau hya kha driver sarak ji itum na thei khui ga ba itum klata ringpha itum klata rei ka sang ya kha step ba khan me thada itum hi bird watching achek sai ri banau thada phanga thruk si ga ba unique sarak hai banau somangi itum na ri itum Indian golden oriole da akha thei chu3 velvet nut hedge da akha thei chira rare sarak ga hi bakba chani thumi folk tail da khale fi shi kongra tharik sa thaya chira kha chira thei khui lagi thumi warbler sada lagi thumi bulbul common ka sa tha chi thei khui ari thumi nongin gi hina endangered species endemic da leijini iba hi thumi apamai samang jini chasami re samang re rajai re samang re laga shiroi re samang jini chani hibai ba endangered sai laga endemic sa jini apam hi apam pangda apam khlei rim lemni himang hiri khlei sa ni chani hiwi hi conserve sa targar phung a hi akshi extinct sa hai or disappear sa hai thiri ve thum recover ma sarar limre And focal hi 2016 kum Patrick Shang ina yoyung shaizana hau phokna kala thumna aje rashungda ukrul district le vanau yur 200 species kada machut kui haira da hangan camping jile St Joseph wi kadam naw pingna athumui theka kui hira da hangan Kalaran itum arui St Joseph College na krane kala ajui en focal le itum sugrai chunga tangwi itum apami arui panau ta sa mi ktai da makthai endemic sa species sara chunga thei kui sumung kala panau ktai makthai jira tra thei wi daga kira arui camera trap stajeri khyang jira panau tha sa thawi thei kui kala itum expectation te hingi dum that expect sa samne tharaina apomda thanza trei jikhaji the idum awonda panau sayu kuchung thei kui ji sumung abom la khanda ta tik the kui maleilak lung ja bom ma panau ra tha thei kui aba awon ra tinga awon khanda ta ra thei kui tha aju journey tha da ya kam thare expect sa sam experience scrolling za ja ringphai thade aju yau thui tha journey za destination da expectation de hen me da ringpha sambang khe camping chui akaya ka sa da shiri ngongwi kongrale and focal the camera trap sanghai ka sa yangkhui da chili he banau yur kala khalei ka tha gazat the kui haira atam nei chi ka tha camping la hiking sa khawai and focal na mokhok mission ra da Patrick Shana tu mi haira Kashmir Shang authorities na terrorists to quick Hawaii crackdown shakchangda zatale. Palhagam terror attack we chili terrorist ping chili phakwe Hawaii sada ultra sping wishim taught me atumi Nathum Hawaii raid sada overground workers shashali khanghan sa Hawaii detain sahira gaji officials na ayahanga. Security force na machut quick high terrorist associates pingala atumli lumashant kami pingli padale. Twiga hai bung hangmadi da jishat we lungli terrorist kala atumwi associates zangda mi phanga shiwishim sakyang mi haira kala terror otsakli ka zangate pinglila chikatha actions khira the officials na hanga PIP power thishurda active terrorist khani wishimli khangwok shokhaira khangwok ji adil tokar pichbihara area anatnak district kala asif sheikh drial area Pulwama district li kashoknaji. Tokar he bahalgam terror otsak chili zangada hanga. Sheikh lakazang ningmong the legaji officials na hanga. Security force na overground workers OWGS kala atumli kagatomi Taraka matailak in a South Kashmir districts pamwi to kui haidale. Srinagar we apam matatay aya raids via Anantnag district li la search operations mat jadla zatale. Mobile gari checkpost haida khawung khawali monitor sadalai gaji officials nahang road kamrat shok sak khawai sada ND national force na makhumushung baw ngayaw khawai sadalai gaji Nagaland police na yarule advisory bida ngashar khawai hanghaira police headquarters na mikashok advisory jili kahang jingri gahaili shaikut khawai la road marat shok sak khawai digital platforms li hotnara leidele Kalaji Nagaland zangda India wapam da taidali kashok na ji. Intelligence
source athishurda anti-social kala anti-national groups ping jina technology matailak ina artificial intelligence shujinda makamashung pau semkhui la Ringyaophi saya kala ji communal harmony li hab khavai ning ka kharik lengasa khavai la communities pingwe alungli khangakai le khavai kasana dahanga Takyalpat Imphali Khalei Brick Institute of Bioresources and Sustainable Development Brick IBST we Foundation Day Mayon Hairan Brick IBST hi abam hiwi Premier Biotechnology Research Institute akangasada Bioresources matada shikajin regasang hagasang khira khavai ningrinena khaleina Foundation Day Kamyon Jili Manipur Governor Ajay Kumar Phalala Wazangda Northeast India hi okothiwi biodiversity shangmui thui kachili zangan kala Manipur li masijin khirang gachi potentials kahagalaya the governor na hangan kharar ngahongli sam kaphang water medicinal plants aromatic herbs kaha war agakai bioresources shanglak aina leida khalei maram hang kala hikatha khangacha timlon shanglak aina leida khalei hiwitungli IBST wi ningjuk ningrin kala sustainable kasa scientific kasa abongaina nature with potentials hat ka khui hi ningrin hi yekshok na Indian Chakarna environment khavang ka khui sustainable kasa phaikar khui the national water missions national missions for a clean India national missions for sustaining the Himalayan ecosystem hikatha hi khushok haida the governor phalan hangsang Manipur we handloom and handicraft sector li masot meter governor na kahang local artisans kala weavers ping hina achala khawi technique mashiman khangasak mangmaningla arihon we designed innovate sadly biotechnological traditional craftsmanship khangasunena sashokabai leidele kala sector hi mavakapei scientific research with practical applications kalater kar saya gachi hang khanong ping ina scientific communities li ngasun khamila tarkar saya gachi hang sangam Governor na Institute we genome sequencing facility wayanga kala Institute we campus to the Prime Minister Narendra Modi ek bet ma ka nam campaign azingli thingrong akha dingsanga Yautang chi 129 CRPF campus ngalamli nome kakap ochotling sunda Churachandpur police da mi gathumli tukhui hairam tuka khuiji police constables khani zanga All DC guest house ngalemli achon tarik magada kathum thangathor pung kathumli nomi round kathum shida kapachi kalachi kari zatmamanda kap kashokna kari ji Churachandpur college hu shongoina kharana da hanga kari ji majud khuida chithang shund tukhuya chili tongasa mangkholun thaukibli tukhui kala ocho chili shikajint 9mm pistol sampang haira the police na hanga ngating mamanda police constables khani Paumintang haukip ainam Thongland kai anila ocho chili kazang ningmong da tukhui hairam nome kakap atamli G129 Battalion CRPF main gate likabam sandrina ngahan ka da awi service rifles ina akashida kap kushok ina mipingji yam ka haina chi maram wuivang Churachandpur police station ni case ta sangaira Churachandpur Superintendent of Police na kahang district police na law and order maintain sadale ya really khangaji ning ka khrik lekhang sak nome ka kap ochot kachahi police na khamataya sada wayang sangdale de kaji hang 19 Garwald rifles ina 58 Battalion CRPF we katom khami jangta accused mipingji pung magadamati welungli tukhuya da hang verified magasa chanbauli mashit sangalu manga yaumyalu kala security force na jingri khawai ka sali cooperate samilu da yarili hangji punhaira ladrida ajiwi khamataya pauping internally displaced people ping ka chawa wishim manung bairang lakha state hi jingri hairata makoi pai mana ka ji MPP mol na hangnu shi thaira India na gajam khangai suida ka khui thei khui haira extreme poverty way na 171 millions khang khui haira ka ji World Bank na phongmi haira Ajui pau hiling achang haira pau na da kleina thum saikorali ringapha kala khamhai semik shong sa seran